कोई पाई पाइदुना लेबे याबसु नते नोंमगे सुजनोमजदुना हिंगनाबा वाना होनरिङै जैरक असिदा ngami haibagi matagum leinariba yumsing takhairani hairabadi aikhoi sikhro haibaga chap manei miyangi awaba si ubiraga lenga na chathariba eviction asida aikhoina leinariba yumasi sokpiganu haina lenga ki puning chingsilakli ngasigi wakam pamaduda minungsi leiba lusingba oibiyu aikhoigi tunglamjat kanbiyu haina thaba placard kayasu sijinaki कमाई तौर मफम अखोई चलकदगेब याम अवाब फीवम लेबा प्लस अखोई हौजी लान की मफम ने अखोइजे खुल खुनजिद मायोनरगा विलेज जोन की मफम युमलोन कैरोनरगा लेब मफमनी चही अहुम चुमना था चही अहुम चुमना लेरकबा चही जी अखोइना अवाब सरुकई अखोइना अवाब पुरगा लाखीबा सुबम नुमम खंगदे चारम थरम खंगदे अखोइना कोचेन चेले लेरखीबा मतम जिदैजिदा अवाब मतिक थेंगनारेबा अखोइजे पैसा नुंचा खरा लेजरमबजु नारकनु यादे खुदिंगमसे अना यसिगन लोइनमक तलारेगा लेगरे हिंगोल मचेलम लेरगा लेजगदबा मीजिंगजा गसी अखोइना असुकी मतिक वारबा मतमजे सरकारना मसिगी मतांगदा कितंग मियेंग चंगबिरगा अखोइगी अवाबा खुंजाजिंजिगी अवाबा जिंजा कितंग येंगबिरगांदा मियेंग चंगबियु हाइबजे आइगी साइडगे हाइजनिंगे सरकार ने पीबीब फुट मसिंग अदुदगी खरा हंतोकबिरगा अखोइना लेजरिबा अति एकाई होरबा युमसिंगसिददी सोकबिगनो हाइना सरकार के मफमदा हन्ना हाइजबा खोरमजबा निजबा असिनतना अखोइगी करी उपाय लेगनी अखोइबु प्रजा मोइना मिओइबगी मिनुंगसि येंगबिरगा अखोइबु मफम असिदा अदुमक लेंगना लेजगे यारगदी अखोइगी युमजे मोइना पीबा फुट मसिंगसे खतंग हंतोकबिरगा अखोइगी युमसिददी सोनबिगनो हाइबसे लाइगी मसा ओरबा इछोगी मसा ओरबा सरकार की मफमदा गवर्नमेंट की मफमदा हन्ना खोरमजरी हन्ना बिखाउसान याजरी कमाई तौर मफम अखोई चलकदगेबा याम अवाब लांजलतुना प्री फैब्रिकेटेड टेम्पररी शेल्टर होम साबदा सेंटर दगी थादरखिबा यामलबा सेंफमसिंग फमनाइबसिंगना हाइना हौजिक फाउबा सेंटर द लेंगाक सेमगे हाइबा ngamdribani MLA सिंग रिलीफ कैम्पस लाग लेकपा ngamagadi मिनाई ओइरसु ओइबिगे हाइना खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA थोकजोम लोकेशोरना फोंदोखरे वाफामसिंग असि ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन AMDDA न सिंधुना सजीवादा हांगा प्री फैब्रिकेटेड टेम्पररी शेल्टर होमदा पांथोखिबा नोमगी ओइबा मिफमदा फोंदोखिबनी लैत लाइरा अमदी अवाना तारबा सिंगिदमा AMDDA न थांजिलिबा खुंथांग सिंगी मतंगदा पांथोखिबा मिफमदुदा MLA लोकेशोरना मखाताना हाई रिलीफ कैम्पता मिसिंग कया लई नुपा कया अमदी नुपी कयानो हाइना मरी लेनाबसिंगदा हंगबदा पाखुम पियु यादबगी थौदोकसिंग थोलकपा लाइबक थिबनी सनगी मकोनगा मानरबा शेल्टर होम सिंगदा मियामना लैरिबासी बीजेपी लेंगाना थोअनबनी हाइबासी ममुत्ताना खंगमिनबा चंगी लांजेना तुना लैरिबा मियाम सिंगी मिंगदा यामलबा सेंफम सिंग हाइना थोगलुबादुना लेंगाक सेमगे हाइबा फावबा ngamdana लागली हौजिकना MLA सिंग लेंगाक सेमनबा दिल्लीदा लैरि हाइबसे नोकनिंगबा फावी लेंगाक सेमगे हाइरगदी दिल्लीदा चत्रबसु MLA यांखै मरी मकना मणिपुर गवर्नर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमगे हाइना क्लेम तोबा याई दिल्लीदा चलिबासे सेंटर के लीडर सिंगदा खोरंबा चटपगुंबनी महान मखाताना हाई मियामना सुवाना लेलिंगै चरक्ता मतेंग पांगबिगे हाइना लाकपा मियोय सिंगी मरक्ता खुदोंग चाबा फंगनबा होतनबा सासिनबा मियोय क्या यावरकपना मियाम सेक्शन बतंगाई फदे पेंशन पीनी पोचै पीनी हाइना लाकपा सिंगी मरी मखोंग निंगथिना खंगदना इसागे आधार अमदि खुयेक सही पिबिगनु नमथाक तौदुना सेल तानबा होनरबगी थौदोक कया लैरे हाइना महाना सेक्शन वा थमखे पार्टी थादो कहना मरी देन को लाओना कुछ जगह से मैं याद है तुले हाओगा लाओवा न तकना विविध लेबो मैं से मसाले से में उदी थाई डालने ताते उन चीगा बीच में मनी को हमारा मन को तक है कि 6 बजे में ये जा नंबर दो अभी उदी तो दवा लोरे अपने की खासों में करिए सीसा तू वो जरा आधा उधर इमाम में करना खोले में पासा तो सही लोरे अदरदी खुदों चाव सुनलो देता
Both Chor Gadi Chor Signature Campaign Tharam 24 Nambol Block Congress Committee Nambol na Sinduna Nambol Esigi Manung Chanba Lema Pokpam Bazar Dangarang Pangthokre Tharamaduda Kundrak Pamesigi MLATS Lokeshor Senior Political O Joy Nambol Esigi ex MLA and Loken MPCC spokesperson Dr. Rabi Khan Amadi Nambol Block Congress Committee President L Biramanina Teba Mitune Oyan Saruyaki Tharamaduga Malena Kundrakpam Esigi MLA TS location of Pondokibada Manipur Ladiba President Rule Asi BJP President Rule Ni Housing Mapam Kayada no makeup Narambadu Tokre Housing no makeup Nabale Paliba Sumna Irang Horopomatamda Lepam Lanugadi Nasi Toliba Si Toklam Loy Maramas Namiam Bukai Shulatana Kanba BJP Lenga Asibo Maru Pangna Mutalasi Haiki Tharamaduda ex MLA and Loken na Pondokibada Towning Bata Tauba BJP Lenga ina Lisingani Kuntreta General Election Asi Pauba Towni Toroy Haibangamdri BJP Party na Municipality Election Tauba Pamdri Rasniti Tauba Haibasi Prazamiam Thamoi Joy Tonaba Honagadabani Adugi Mahuta Prazamiam da Kihanduna Vote Pihalibasi Prazamiam Aikoi Kidana Koi Amato Oina Leminaduna Political da Nonjabagi Mahuta Prazamiam do Oina Nonja Hansi Haiki District Administration Kaksingi Makada District Child Protection Unit Kaksing Department of Social Welfare Manipur Sinduna Illegal Adoption amasung Child Trafficking gi matangda Angalwadi workers sing amadi asa workers singi nongmagi oiba sensitization program amang asi Kaksing Moirang Them Lekai da leiba Mukta Sus Industry gi holda pangthokre Tharamaduda Mukta Sus Industry Kaksing gi mapu Padmasri Moirang Them Mukta Mani na Tharam mapu oikibaga loyana District Child Protection Unit DCPU Kaksing District Child Protection Officer Gaju Raskumarina Tauramadu Pangthokpagi Nungyu Oiba Warol Phongdoki Awareness Program aduda State Adoption Resource Agency Sara Manipurgi Program Manager Gyani Lakshmi Thongamna Illegal Adoption gi matangda aduga Social Welfare Department Manipur State Child Protection Society SCPS ki Program Officer Malali Shamna Child Trafficking gi matangda Resource Person Wangang ki hairi India ge choba National Party singa North East State singi miyambo thawoi bidana yengliba miyeng asigi yenglagadi North East State singi oiba apun bagi Regional Party ama thamba mathau tai haina Wangoi SG MLA Kurai Jam Lokena Phongdorakli Wapamasi Impal West ki Yumnam Huidrom Thiam Leishang Khongda apunba Khori Rol gi Malemgi Love Huyel Lalong Thangta Association Manipur amadi World Thangta Federation Sindna Pangthokpa RK Madhurjajit Second Thangta Trophy ki Thoramda Haikibani Manipur Olympic Association gi miyeng makhada pangthokpa Trophy hodokpa duda saruk yaba lakiba MLA Lokena makhata na haikibada State asida lenga semba yabagi MLA masing leina State asida president gi rule thamjinba semak achauba National Party singna lamdam asigi miyam amadi miyamgi mihut singbu karishu leitana khanbagi thawong amani Asigumba matam asida hauji BJP gi MLA singna Delhi da satuna makhoi gi national leader sing unaba honaba sigi sapchaba mahai phangba ngamgadra haibasisu achauba wahang amadi oiri hiramasi matangda mahaki oiba henba wafam sing Phongdok Indrabasu Center leader singi thawong asidadi ekhoisu ekhoigi oiba Regional Party ama mapangal kalhanba si yamnama mathau tare haiki Amarom da state asida anobalenga ama semanaba BJP gi MLA singna Delhi da saliba sida NDA gi mapang oiriba NPP gi MLA singda hairak palaibra haina Paumi singna hangba wahangda mahakna makhatara duna Hauzik Phabai oina BJP gi MLA singna Delhi da satuna national leader sing unaba satpa sida NPP gi MLA singda official oina hairak pamadi Kaurak Palaite, Kanagumba, NPP gi MLA na Delhi da Sat Payaram Bataragadi, Madu Lanai Oina Sachaba Oigani, Loidana, Manipur gi Hauzoriba, Politican gi Sarang Naba Siga Marilena, NPP gi National President Soiriba, Meghalaya gi Chief Minister Konrad Sangma, Hayeng State Sida Nominee gi Khongchat Lakani, Mahaki Khongchat Sida NPP gi MLA Amadi, State Uniki Luchingba Singa, Unabagi Matakta, Tongan Relic Camp ki IDP Singa Su, Unaramgani Haiki. Hojik laiba states da koi unique laiba India se laiba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯤ Chahi khudingi meragi purnima numita pangthokpa Loktak Day Celebration 2025 sahi asigisu Loktak Lake Development Organization thangana sinduna ukrul dagi lakpa tangkhulei silinau singsu saruk yaduna kuntha taruklak suba Loktak Day Celebration ngarang Loktak Lairembi lampak thangada pangthokre thoramadagi saromoina half marathon Loktak isa mapan dagi Ising lokhatuna Loktak Lairembida thawni thoram tawba amadi Loktak patta nga macha kaya su thadake hairi thoramadu thanga kendra ge MLA T Robindranath thoiba mithunglen Loktak Lake Development Organization gi founder president Zoiriba Hanagi minister Aisana Yaimana Tharamapu Hanagi LDA gi chairman M Asni Kumar Loktak Development Authority gi project director NG Sanjauba Wetlands International South Asia State Consensus Coordinator RK Birjit Ukruldagi Kasom Tony Frankie Hunpu amadi Hanagi Bishnupur Jilla Parishadki Upadhyaksha T Dinesh Susaruk Yaki Tharamadudha ISASC gi Coordinator RK Birjit na phongdokibada Loktak ima asi leitragadi hauji aikhogi oriba geopolitical situation sigi mathakta aikhogi Loktak ki akoibada tajariba Manipur praja sing kari karamba phibam da oihogadabano haibasi aikhoi khanaba matam oire Loktak ima si leitragadi aikhoi kari oirakpa yai aikhoi di Loktak ni imani Loktak ki singna thawai ni haina khanjaraga hingjari bani haiki Madhya Pradesh athokiba lok khuba phanaba hidak thaklubadagi misi minagi thodoki maral doctor da thangjinduna baligi sa asida yaningdawa phongdokpa loyena hidak adubu approve tawriba miyoi singi mathakta so action logudabani haina All India Organization of Doctors na phongdokli Federation of All India Medical Association chief patron Dr. Rohan Krishnan na haikibada hidak adu thaklubadagi angang tara taruk lekhidre Madu yamna labak tiba thodokni makoigi imungsingda awaba phongdokli hidak sariba company sing thingjingadabani drug combination kaya su kaithelda phangalaroidabani hidak sing adu kaithelda yolhandrengagi mamangda approval mayam ama toro matungda license pigadabani hidak sing adu da green signal piriba sing mathakta convection logudabani healthcare sector da pay for Certificate system sanaribasi yamna laibak thibani sahi mari gi makha da laiba angang singda pijaba yadaba thum hidak mahi edu da yawbadagi tragedy edu thoklibani lisingani kulumda central government na sahi mari gi makha gi angang singda thingjin khraba combination of chlorpheniramine millet IP2 mg amasung phenylprin ICL IP5 mg drop hidak adu da yawi hairi Dr. Singnasu mahakna thagadariba hidak adugi maramda mamuttana khangadabani haiki Pesum How Ground Leba Multi Sports Complex Riba Ahanba CYSC Grassroots Under 11 Boys Football Tournament 2025 ta HIFA Heroic FA Kaising FA RFC amadi Golden FA team sing mai pakre CYLC Singjamai Chinga Mathang Silaga Tongan Tonga team tara taruna group mari da saruk yadun thariba tournament sigi ngasi ga Ahanba ground chanaki league match ta HIFA na Atia FA team bibu panjal ahum amada maithiba pikre Anisuba ground league match na Heroic FA na Ibudo FA bu panjal anisino da thoiba ngamki tournament sigi ngasi makha taba match oina ahum suba ground gi sanaki badana Kaising FA na Neshu FA bu panjal ahum sino da maithiba piki mari suba ground sanaki league match na RFC pangai na Kago FA bu panjal ahum amada maithiba piki loena ngasi sanaki ba manga suba ground league match na Golden FA na Kaising FA bu yamna lakchana panjal tare sino da maithiba piki bani Chathariba football tournament sigi makha taba match sing yoina hayeng ayuki pung
मरी ताबदगी हौना तोंगान तोंगानबा लीग मैच मरी सानरगनी। कुंभी आइडियल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के IYDO की मंगा सुबह फाउंडेशन डे कुंभी अवांग हाई स्कूल कैंपस तंगसी पांगथोखरे थरम अदुदा कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल के केयरटेकर सियापासों वाहेंगबम प्रियोरंजन के IYDO कुंभी के प्रेसिडेंट खांगेंबम नेताजी नेशनल टीचर्स अवार्डी खांगेंबम इंद्र कुमार रिटायर्ड DI मोरंग थेम मेघचंद्र सोशल वर्कर संजय हंथेम सोशल वर्कर वांगखेम सोबाना अतोब मिथुंगलनसिंग सरुयाखी थरम अदुदा सरुयाखीबा के IYDO कुंभी हौदोकलंबा लायोइख्रबा मियोय अहुंग यमफमदा मियामना हेकलेका तमखी थरोंगी चरो मोइना नाकी जगोई इसाई कयासु उतखी वंगांगलोय कयानासु के IYDO ना कुंभी असि चौखटनबा होनबदा लौरिबा थौदांगसंगी मरमदा वांगांगखी लोयना के IYDO की थबक थरमसिंगदा कथोकपगा लोयना थबक तौरिबा वॉलंटियरसिंग अमदी के IYDO की थबक थरमसिंगदा मतेंग पांगलिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की थौमिसिंगदा छखंगसे सिंग पीदुना इकाई खुमनबा उतखी थौरंगा मरिलेना नेशनल टीचर अवार्डी खांगेंबम इंद्र कुमार फोंदोखिबदा खुल लेकाय अमा चौखलकपा लेकाय दुगी क्लब की थौदांग यामना चावी के IYDO ना सु कुंभी की थबक थरंग कयादा मांगजेन थादुना चेनबना कुंभी की मियांग चौखट थौरांग की थबक सिंगदा अचौब मतेंग ओई के IYDO ना लौरिबा थौदांग असिगुम अतै मफम सिंगदसु क्लब सिंगना एक्टिव ओइरगदी खुनाय असि यामना थुना चौखट मिनबा ngमगनी अदुगा इलेक्शन की मतमदा सेल लौरगा भोट थादबगी चनबी अमा लेरिबसी मियाम संगदुना मुथतनबा होनमिनसी माके माइकेदगिसु संडे कैंपेन हाइना महिरोय सिंगु हिरम खुदिंगदा असुंबा वखलदा लाकनबा कैंपेन चथरी हाइखी आइनसु याम सेना हारगा मिनदी अदुम थवैना खनबिद्रबा हाइतारे थवैना खनबिद्रबा सिगुम मयाम से आइनसु मुजु ngमदौबा हाइतारे इंद्र कुमारना लाकदबा तुंगनि सप्तम मयामदु सुम खजितंग अनाम सिंगसिदा गाइड तौबो ओइना नसागी संडे कैंपेन संडे क्लास अरगी इलेक्शन स्ट्रेटेजी सिदा डिस्कशन अदुदु गाइना तौबो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन असिना पासोय पार्ट टू द लेबा पामियाल ग्राउंड पुन टीम तरेन सरुक यादुन थरिबा कुंठारक सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग के ngasi sanakiba match da Birchandra Memorial Sporting Club BMSC Tabungkhok amadi Salam Juvenile SJC Sangaitel Road anina akan mamong da lamba tawna duna sanakiba match aduda Salam Juvenile Club Sangaitel Road na Birchandra Memorial Sporting Club Tabungkhok pu Panjal Marishno da maithiba pirangki loyana league asigi hayengi match oina nungthil pung ani makhai tawa matamda Social Youth Organization Uripok Kangchup Road amadi Khurkhul Youth Club North खुरखुल अनि लंबा तौनरगनी हाइरी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन से प्लेग्राउंड थरिबा 22nd KSS लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2025 के ngasi sanakiba मैच दा YWU कक्सिंग ना साउ कक्सिंग बो पंजल अनि सिनोदा थोइक्रे YWU कक्सिंग के पंजल सिंग अदु जर्सी नंबर 24 दयानंद ना मैच के मिनट 13 अमदी जर्सी नंबर 19 ज्ञानसन ना मिनट 25 सन की मैच असिदा साउ की पंजल अदुना जर्सी नंबर 14 मिलनजित ना मैच के मिनट 29 सन खिबनी प्लेग्राउंड दा ngasi sanakiba 21st के मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग 2025 के मैच ना AIFA इरेंगबन अमदी TUC थोंजाउ पंजल अनि नि चनदुना ड्रॉ चटखी AIFA की पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 22 जॉय कुमार ना मैच के मिनट 13 अमदी जर्सी नंबर 7 जॉनसन ना मिनट 25 सनखी TUC थोंजाउ की पंजल अनि अदुना जर्सी नंबर 22 सिटल ना मैच के मिनट 19 दा दुगा जर्सी नंबर 7 बोरिस ना मैच के मिनट 25 सनखिबनी Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sponsor tauba madi All Manipur Football Association na sinduna punna team 15 na sarug yaduna tagel da leiba sai ground sa thariba Suba Manipur Premier League 2025-26 ke ngasi sanakiba hanba match da Athletic Brothers Association aba madi United Sandel FC UC FC anina akan mamong da lamba tawna dun sanakiba match aduda United Sandel FC UC FC na Athletic Brothers Association ababu panjal mari ahumda maithiba pikre amadi league asigi ani suba match oina Sagolba United su amadi
All Moirang Football Association Amopa ani sanakiwa match aduda Sagolpal United Suna All Moirang Football Association Amopa bo panjal ani amada maithiba piki loina league asigi hayeng match oina nungthil pung 30 minute 35 tawa matamda Imphal Youth Football Club amadi Rising Athletic Union Rao anina ahama match sanaraba matung nungthil gi pung ani minute 35 tawa matamda anoba imagi mangal amadi Southern Sporting Union SSU anina ani suba match sanaragani hairi District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribangi Babupura da laiba Lamland Community Hall kam Kang Sangda Jiribangi Kangkut nipan amadi Kasar ki Kangkut ani yauna punna Kangkut tara na saruk yadun sanariba ahanba RK Ibetombi Devi Memorial Laimarol Kang Tournament 2025 ki ngasi sanakyo match da Yawol B Champanagar na LEC Babupura Ega punna Panjal mataruk mangada maithiba piki hayengi match nungthil pung amatawa matamda SAYC Soroating biga Kasar Kangkut biga sanagani Hojare bada maroya pam kana pijari Laima khong na chathariba eviction tobiganu haina wakan mifam phangkre Temporary Shelter Home Sanaba Center na thadarakpa sempam sing pamnaiba sing na haina thokre haina MLA Lokesor na hairi Amasung Madhya Pradesh da lok khuba phanaba hidak thaklubadagi angang kaya sikhibagi thodokta Dr. Singhu Baligi sa oile hairi Ngasigidi paudam pijaba matang asaloisinjare meyeng tabiri basingba mukana kurumjari